kholum le boruak wap kara chendam thli ingai thinem khovel huapa brand rin tlak le rin kai LG chuan in tan air conditioner range chikim kanron chhop chhuake dual inverter technology mang amanawangin a khole chakbika tonei chinang renga avot chakbik hle current ero aren chem hle energy manager feature nei omchun ania electric manzat po I control theni ocean black protection amanawangin gas leakage om thailo plus master ionizer HD filter an manawangin I hip tur boruak nat nale bol holaka anti thiang vekani service number 1 customer satisfaction apo number 1 intan LG classic laya manthei hot and cold AC range chikim kanla nei cheu boke e budget boilo turin easy monthly installment in kan pe theirenge LG air conditioners chendam thli distributor and brand shop for LG D3 Business Enterprise Ramhu North phone 0389 234 0590 August ni som panga sang ni le som ni panga India Independence Day kan lom chuma Mizoram kan lalber kan Chief Minister thusoi mi puite hena thudik zik tuak lo dulai lai po fana zirti na himlo apuan suate tam tak zinga then khat tukina hian hansoi tel kan tuma naktip maya assembly monsoon session kan nei dona ni chau ania chulam hoi zong thule la then khat han nei po kan dula in e hun tha mang hian chulam chu kan soi dona ni hei kan chief minister thu soi kha abuk letin da ania hemi chunga tang hian a thu soi te hi kan ta lang dona ni ti hi tlema zong ama sai kan soi du ni tin kan chief minister ai de speech kan tia hianin a thu soi kha hei state kan ni nuwa po kum som lidon kum som thumle pariat vel chief minister sang kan nei ten Independence Day ya thutsa an nei thina ram nu le pa chan changin ram ta na thupoimo mipui chibai buk na thu te tin Independence Day kan nei theina chan tura kan hruai tu ma sa te choi moi na te state sarkar malak na state achievement kan ti te tin state sarkarin eng chou na nge amason mek challenge enge amason mek ti te malamata na future vision malam thir na te tin ram chuga cheng zong zong te in pum khat na tura ta na mi pui som na te ram le nam mangai tura mi pui som na ang hi kum som li de tho Mizoram chief minister lo li to ta khan an soi thina India ram prime minister te pon chu tiang chu soin he India Independence Day lom na hian thu soi dan tur tlang lo le kal phung pa ngai hi hun rei tak a om to thina sarkar achievement te sarkar mathir am ruam han na te tarlan ani thina ni chu tiang tur chuan sarkar department sang ten an department nga an malak na te matchop te an ron vom khoma chu alo boi pui tu oma chief minister tenen enin mi pui hne na policy poimo le tool an puanga an ti thina chu sarkar kal to zong in kan ti dan ani ama chu tun tum kan chief minister chu adang dai khopa a sales style khopa a thu soi point tha po ta hian phek khan na ron langa ka thu soi tur po hi keima nge in ka bua saya kan thu pui po kal phung thar mi pui sarkar ti aniang antia a thu soi tur keima nge in ka bua saya hanti hi hetiang ni khwa chief minister ina a thu soi bulchan na turatan adikem o ti hi zo na lian tak a omani chumi a chuan
thuron soi point chen khata point poimo hantalan kan du achu pakhatna chuan labor ro chun chu chang kan state labor ro chun chung changa le in soi khongai tha ka engamo an soina khan tiang hian an soya leibatling khom sarkar kan han la khan cheng vai bel che sin khat sang thum zanga samriat pali point pariat bial nein bul kan chana ti ina soya athu soya ate khong achu budget be kan ti budget estimate mi kha be kha asoi ni a mai ro chu asoi chian du mia lo chu kha budget to pa khan dik to lo chu revise estimate a bul an chan na atop na kum top sarkar kum top alo ni khanin sarkar bul an chan tira ba achu vai bel che sin khat sang hi zasari pakwa point panhi le pakwa ani chu sarkar MNF in thariat kanran le ZPM in tharli anran sang hi somhi pathum le somhi pali sarkar ania sarkar masairan hutsia vek angdo thoira soya an mani in thali an kega kenin thariat kanikin ani chuta churan soi zela heta han langa chu khami chumali ba kha da sa em khanan soina chungin sarkar sum engkol kai suaina dana hi India hian uluk takin ania finance commission som le pangana khanin sarkar sum kaldan mandan le omdan tura ruam manna an siama chuan GSDP atanga chuta 32.29% kha sarkarin leiba khami hud chunga ta na hey OMB open market borrowing kan ti te thil dang danga an puk theya ate khonga khan 32.2 nai na mangani leiba nga em a in soi tuma khanin kan leiba bituk chin khami tiam chin khapel lovin 33.1 in o 33.1 kha bitukan ya 32.29 chia kan khenga GSDP atanga chut le finance commission som pangana recommendation chunga khan leiba tam min hu chia tam atia min dem em chunga khan kan ani adot kum alo omani kum kha kum sang hi som hi pali le som hi le panga an mani ZPM longin sarkar an siam le an mani pual leo le budget an siam masak ber kha a omta budget an pharna po year of consolidation sarkar in so nge renchem apop lai tholati fel le siam that kan leiba tam lutuk te kan ti tlem don ti angdawin mipuya an soya an tiani ama ero chu mi tuma chuan an leiba zat chu vai bel che sin khat sangli le somthum pali point pasari paruk ania GSDP RE a phechuan 38.32 ani hei hi finance commission ina leiba theitu china finance commission som pangana in 32.8 bak le ang ba theilawang atika pel chakin year of consolidation tour anti tum hi sum an puk tam le management siat ber hemikum hi revenue deficit po kan nei na sarkar kum som ni don kal to chawa kum som panga tha hian covid harsana nasatak kan to la ya claim te amor kan lu ti ba ka hun pa nga ya ZPM in sum an mani du thala an enkola an pas masak ber hi revenue deficit kan nei kum an zo kan ni an mani hian leiba an insiam nema sum an puk ngek kan ti hi ka soi du ni chumi chu ahan soi fira tu tan an sum puk tamzia ka soi le du lo ka ni chung ka soi chu tu na hei RTI channa ka kola hei hi ninga oga sang hi som hi panga a RTI channa sarkar document atanga kanlak ani wangin thudik tak kan soi ti hi zoram mi puita pon an hriat kan du ni MNF sarkar hun lai khan poisa OMB ate
saskia te nabata te chul project awang le thil chula kan han pu khan an pu reng mai mi pui min da kham le ta no sen piak li batangin an sum bat to chu i om mai khan ni bateu to an tia a then khat phei chuan ZPM sarkar chu an pu ve lo dan tur te ulo mai an tia a video po kan hu ti ro ma seng ZPM an sarkara chuta chuanin an sarkar chantir December sang ni som hi le pathum December ni ria ta sarkar na bul an chana chuta changa reilo te a chuan vai bel se jathum somsari pariat point pathum pariat reilo te an sarkar tangin an pu nga la tin ni kum kal thuan sang ni som ni le palis hung khan sarkar kal phunga ka soyang khan GSDP changa puk phalzat oma kha nikum chung khan vai bel cha sang khat som thum le pasari hi sarkar dan anga kalpa ngai chon hebi chin hi an puk theyang ti ani amma ero chu hebi sarkarin te phung asiam hip kalpel in sang ni som ni le palis hung khan kan sarkar hian vai bel cha sang li zathum pakhat point pariat an pu ka tun kum thar sang ni som ni panga zun tha theng kha kan ne ya ta chuan poisa puk thei hi kumina hian vai bel cha sang khat zariat pasari ani lain zun tha theng khan sang khat zanga somthum pali point 01 an puk to a hei hi an puk thei tur chin atanga chutin 84.89% kan sarkar an puk der to ni reilo te kum khat le thariat lek a sarkar chunga an puk tam em dan hi awain vai bel che sang ruk zani som pali point panhi pasari vai bel che sang ruk zani som pali point panhi pasari chu choi sarkar document cha kan nei ni kan phuat chop ani lo adik tak kan soi ni ti zoram mi puiten an khiat ka duani keini chuan financial management kan thiam kan puk ve donem te ulo mai ti ho khan an puk ngata saski kan puk ve lai po kum som ma thenga lei batur an tia atam li an la khatiang khan soilo ang zelin an omani ti hi zoram mi puiten an shiratan khalai kha kan soi masadu ani tin ka soile du chu lichina khan nikum sang ni som ni pali som ni le panga khan revenue deficit an nei sarkar khan ege revenue deficit chu inti bai thaya maso na tur ni lo sarkar in rel bo tura sum de chua revenue receipt aya manral sarkar sum la lu turza thiat sa alocal turte chia kan la dan tu te khiat sa nia amman na tu te po kan siamani capital expenditure thil danga kan lak tur chu dang dei ni revenue expenditure tur million budget kan siama chu tiang aya sanga anno man ma ka an khosak awangin revenue deficit hi kumtam tak sarkarin shi awanga har sada kan to lai po a manglo lain hun zalena an nei hian he sarkar hi engwagi nge chunga chu an deficit ang le intimate thei MNF in advisor to CM pani kan nei laya alet ai taman han nei te OSD te a bot chairman an ma ni mi le sa ega bozat ham cha bin an han inda cheu mai political accommodation an CM hek te thil tam ta kha revenue receipt achanga expenditure tur khang zong a khan mi puite kan siat ling khom kha khata halan lo bangani ti hi zoram mi puite sia turing kan soile duni athu soi pakhat soi fia chian ngai le em thu dik tok lo zoram mi puite kan chief minister ina min khila hi ka soile duni chu opening balance sungchang khani opening balance khan soya an sarkar kha sumen kol thiam ang em mai khan kum sang ni som ni pali som ni panga bulkan chan khan vai bel che zanga som ni point paruk panga in opening balance kan ne ya bulkan chana ati a soiri en kha chon surplus mo
saving bon nei kha ang mani ma se opening balance kha engtin nge an nei ti hi enangaya sarkarin khati khop khan leiba ani sia leiba pe box si lova engtin nge surplus budget khan nei thei mars tha te february tha vela te saski te nabat te omb changten loan an pe vak an puk vak vaka capital expenditure maso na rural sia batur suman puk cheu chewa chu amman na tur dik taka peman lovin unspent balance unutilized balance angin poisa kha khoi lai building sak na turamo khoi lai kalkong lai na turani mo capital expenditure turalo omkha sarkar khan pechuak du lovin atimuanga akauna ada thil danga man theipo ni reng lo kha balance antia mipuya thiam chantumin balance nga mina in soini tin chu changan dilo kumin sang ni som ni panga som ni le paruk an soile ama aya thazwal sarkar khati chang khanan ta lang le ta chuan bulkan han chan chuan opening balance cheng vai bel se sang khat le som ko pakwa point pakwa pathum kan nei ta an ti an soidu dupa balance khanga sarkar kha haus samel mai ni ma seng chu thudik lo hul ani heng zong hi unspent balance man natur omsa unutilized balance sarkarin capital expenditure le thil danga bi tur sum local a hreng khotlai hun danga po an choi to kha penalty pon nei kha chutianga wanga omkho mai duwa thil danga man thei reng lo pan natur om chiang sa ania chu MNF kan sarkar lai te congress sarkar lai te po khan unspent balance ang chi te hi chu unutilized balance kan nei ve je tholom chu tu ma hian sarkar opening balance kan ting hai lo finance mithiam te chu tiang chu al soi ngai reng lo mi pui te zirti da him lovin min kaltir ti hi ta soi du hemi chum sang hi som hi panga som hi le paruk chuan budget bu han keu chuan an ni na taka chuan khatianga vai bel se sang khas le som ko pakwa point pakwa pathum opening balance nei anga lang kha budget bu en chian chuan kan sum kha minus sang khat zali som hi panga point paruk pakwa vai bel se sang khat zali som hi panga point paruk pakwa leiba kan nei fezo kan minus zo khami kuma khan chutiang angani laya thudik lo zo ram mi pui kan house leader chief minister in independence day mi pui ma soi thin hi aza tha kani hei thudik lo ni ti hi voina hian ka soi chiang du ni adok le chuanin kan chief minister thu soi hi ngai tua chiang ngai tam khop maya a ho te tan po hian ngai da po hian lo lo ngai da po hian mang lovin ka hian a thu soi le a che dana hian in than ma khan super cm an zuara super cm kan ti be si dan chu mi pui ta chuan one day cm kha kan huwa thil engkim mai chat tak ka thil siam ti tura kan ngaya mi pui ta na ham chat na le mi pui ta chatura a thok duak do na kan tia ma se a super na cm dan hi chu ama naute a sarkar chu ga a super lia tu tin ma hian ti ka soi du ni chu enge in ti mai thei mania thu soya khan independence day thu soya khan chief minister phalna lama salovin departmental work thole restricted tender te phal anilo tinan soita departmental work te tun ma chon restricted kha chu finance ega bi ka finance minister phana chu anti thin departmental work zong po phalani to lo antiani chu changa dilo minister te an chanavo tha an nei ve klema department apo na an tho theina tur an na tho theina tur huna piang kha cmo wa vom chong ngau me thiam takina vom choni chu nt na ta na poisa tamna district council and minority affairs noya pmjv ke kanti development sum tam na kha
Chief Minister Office Planning Department and Kulturin an pot suak tlat maya tin social welfare huaya article 275 huaya sumle pai mun tam taka development pek theina po kha Chief Minister Office Planning Department huaya anda le tlat maya Taxation Department po hanti darlin Finance Department ayen kol huaya anda chaulea chu changa dilo Minister tele afel ve deu te den DC te MLA fel deu te na ma unlock theina tur CSR zong po kha Chief Minister Office ala khom ve kadi sumle pai mangin thuneina a in hung kwala voina hian tlon lo theila vin anaw te a adani voina hian a minister te an kut aphuara ama lama chil thi thalek teka an thir nga in kan Chief Minister a in hung to ni chu Chief Minister Super CM kan tia kha voine hian alo lang mek ti hi ka soidua zoram mi puitan thil chati na lam dilovin ami te chunga leile na turin Super CM ani mek ti hi voina hian ka soile du ni kan sarkar laya restricted tender kan pek te Departmental uak kan han pek te kha kan ti ve lo wangan tia an soina sa ma chuk tui lovin kan Chief Minister kan President te kha an chua phani kha tun haya khan han ngai tu te u restricted tender zonga tamber o vai bel se zaruk somni pakwa point pakhat pasari tum khata afaila ti po theilowa blanket approval ante a hlom puin an pe pup maya zoram khovela avoi khatna India rama po restricted tender blanket approval pe hi khoyange omang o khatini chutiang ang kanti velawang anti zong kha antia departmental uak lemin anti chin ta khamin tia voine hian thil lian de pathi kan soitiang ramrikod via side sakor tui chun national highway 54 pan na po khu vaibel chatam tak manani ZPMPAC member pakhat aphena departmental uaka omtlat mai tin chu changani ro restoration of HP collapse culvert and drainage ti lunglei lama mania TV aporon lan nasat kha nalian taka kha Saldan headquarters an president na kha lo ni dai mai kanti ve lawang anti zong hi antia anzen na zo feti hi zoram mi pui kan fiat angai ni he sarkar hi encianin khercianin belcianan do lo tak zet ti hi ka soidu ani kha finance le kain hoya kan soyanga adot le kan soile du chu kan Chief Minister thu soya hianin appoint masa phek khatna bul kan han chan hian corruption do dan kalphung thar antia chumi jan pakhatna chon CBI ne na general consent pek ani antia asoi a pek po khan pe venia mo laglu anni niria ta changa ani somni na ni somni paria tha som pani sang ni le somni le pathuma khan CBI ne na andu nga piang an chui theina general consent an pek thu hi corruption do ani tura tan azia ka apuang dumani ma se soidu lo pakhata nei chu enge hei chu tura hian hei general consent apek na sarkar gazette ania hei sarkar ni somni paria tha som pani sang ni somni pathuma ati chuani amairo chu ta changa thasari na leka ni khat thasari sang ni somni palia chuan general consent apek na kha hlib le in sarkarin aphal chin chia an chui thei tur thu ni khat thasari sang ni somni palia achhualia kan Chief Minister hian enga tinge zoram mi pui na hian Independence Day thutsa asoya hian general consent an pek chia asoya an su le re soi du lo thudik chan ve zoram mi pui min shil ti hi ka soi dua ram ni poimo hun ser hun thiang lim hetiang ang hun da thil poimo tak soinia thudik lo asoi re salutuk hi kan Chief Minister hi voinia hian in ngai tu non se ka du tak zet ani adot le kan soile du chu abul char ka soyang khan
Chief Minister ai de speech a hi chuan kalphung kan neya ti phung a oma sarkar malang dan turte har sanna an ma chon dan turte an ma thirte an tar lang tur ania tun kan Chief Minister thusoya hian mak em telmia lo chu ram himna security kan chen omte ne na kan ram ri kan buaina chungchanga sarkar stan turte khulai lo ka thing hun le chebela po asam ho te don che ti ro vaileng te dai lo ka pon on che zau zau ti ro sarkar stan pakhat ma mi pui thawang ho tur hian he le khabu hian a om lo hrim chu changa ni lo Mizoram sarkar Departmental lian ber le mi pui ngong school education hrim hi kan Chief Minister tu soya hian zukhan tel hau lova kun tha thok tu te din khachuana tur kum thar lama so thing tam zokin ai eng tam zokin hun phia chu tiang khatiang han ti velang kha mi pui chau phura tham eng ma thu soya nei lo heta po hian chu changa ni lo thalai te khovela tan thalai te phura tur thu soya nei lo hrim zoram nu le pa ta kan rum kan har san na rui hlovin heti khop hian kan ram kan nam min swa sam lain chu rui lo do na turata na a do na tonga thodan tur pakhat ma atar lang lova thok rui hlovin aman kan thalai te chan chuana tur pakhat ma tar na di lo bok tun ma kha chuan world class rehabilitation center kan siam don te kha ti ni khoila ma atar lang to lo hrim lal na le thu nei na han nei chi a eng kim hi an hu chon ta emmi ati theini chu wang chuan voin hian hei hi ta soi du ni chu ti la ya a han war em pakhat ro chu hei phek nga da le phek ru na hian bu fai chung chang hi a han war em le thung khopa mi pui ta kan tra ngoi na bu fai re tan ti san te lu len hei re song ka digitization chung chang hi som paruk na som pasarida bu fai sem bang man dan chu chang som parian na digital weighing machine chung chang som pakuana e-post kan sarkar live wa ku zungpui kan ne besat to nen khang ta kharon twitter le som ni na re song ka ta om tur chin fel kan sarkar lai malang na vek to kha ha hi pin point panga panuka ron nein aron tia sarkar department tam ta ka soikan lain bu fai bora hian hun nga aron oma thu thar engkang ma om chuang si lovin an tiani chu an pra ama ir ob chuak azian ni chu kan a ma na ti khatiro zia tro pui rep etiro adob le hian kan soi leng o makkati kan nui te zabok si ale lam zong chuan ni aro pui viu na ka thiam lo zok nge ka phelo kan kong pui ti khop khuana chia zoram kan live line chia har sana kan neya chubi chungchang chu soyan hekin chubi chungchang a mo phurtu te lampang he atlon ta moti tur khopin a omani makdeu maje se pm om dan hi makati ni kan Chief Minister thu soi phek som le pasarina khan thil makati chu ti hena sia kani central sarkarin Mizoram NHIDCL Executive Director atan kan midu than ngei minron pe alom le NHIDCL National Highway Infrastructure Development Corporation Limited sarkarin na thok turati painar BRTF ang deu in chu thatiang pakhata Executive Director tu ta lo zu deal kha lo ni mela chung te chu ama office ti PWD da soi se to ram mi pui address na ta na soi thama ting lo a deal chua hi kan PWD CE level vel khania mo chu ti lai chuan a lo cham na kha soi tel lo seng Chief Secretary tu mi zo tang wal ka ron di le tia voida bi zo tang wal chu om lo DCP tu om chi mi zo tang wal pakhat kan na ya azuk zida aron ho ka di le ron tia aron da da lo aki post poi mo ta na dil zong zong an pelo helai mi hi ha hi palom thu soi na hi lom thu soi na thamatling em le India ram state da asap chong in chuak ta se kan Chief Minister thu soi hi
kan chief minister thu soi chu mi nan nui na sangotang executive director kan deal kan du ngeran chuak ti independent speech tan chuan ani ko ani ngang lawani chu changa di lo phek som pasai na veka azia hi amak lutuk le zuani enge kan masa khan NHIDCL executive director in Delhi minron hu ti ta dani NHIDCL executive director in Delhi minron hu ti ha ram mi pu address na zu kan soi mole aya danglam le chu NHIDCL hi an rui chilani kan ti ni chu pakata ta lang le mak em chu tukin zinga bial tu MLA pi prova ka zota ke mai ka chiang lo ta nge kan CM nge chiang ta lo nge ti hi ka thin lunga oma chumi a chuan ti hian in zia kani phek som parian na National Highway 302 chu heta hian zia khap an ei piang lo en ro phek som parian na National Highway 302 tlabung achanga demagiri chu NHIDCL kuta hlan ani yanga demagiri chu tlabung ming masani tlabung atanga tlabung thengani chu chief minister speech awmania zia kin awmani ma se tlema ping danga di hian zoram mi puite buai vek turanga ya ti tha anga angai ni me theni tlabung atanga demagiri theng ro pui om hle mai tero adang po ka nga mai ma se ka soi chuan a thavek loving ka ria eng po ni seng kan soi du chu kan chief minister hian hei alo hiat non po ka du ni National Day ni poi mo athu soi tur hi chu sarkar in kum som nga ai tam India in kum som sari tel fe hetiang ai day te Republic Day te kan lom to thu soi dan tur kal phung te ti dan tur te om china in ti kal phung thar lu tu ka mi pui so ko ya enga moni tir tu ma maksak tak tak ti hian x-ray dol thot lo ti hi lo thenon ro se danang hian ziak ve mai se ti ve mai seng voini athu zia tam takte ka soi du lem lowa sarkar masa te kheng ran tai ran ten asoya adik tak chuan heta athu soi hi ZPM chu in khom athu soi ni se awom to kani political training na athu soi ni se om to kani athu soi na platform hi angai to lo ni ka khiani chuwang chuan hun local le tura kan chief minister hian pathian thoi na zara po sera chan lenga ala soi le tura kangai chutiang ang huna po chuan ram mi puin kan thira kan nga ka eng thu nge kan chief minister he soyang kun na thok tu te tan ko le eng donem chalai te tan phur thar tur om donem kong chi sang sangin sum don na kong mi tan e zon na tur tan thu tha om donem rui lo ngai te san so tur kal kong om donem ti kan beng alo zat lai te kan zir na siam thaturin eng ngai to na gen man ti kan ngai to lain voinia chutiang lo lam hlira min han lu pui hi chief minister hian sim mak se ka du tak zet ti kan soi ani kalome